ivi sesi lo n'watlhava sa a hi ku vitana ngina kutana ku twa ku nandzika unga Rambiwile ku dyeleni Yohana. rambiwe ku dyeleni a ku yanga swi lavi se va tshika ku dyelana na van'wana mun'wana timoni endla yo talena na very mabishi xicawata ku vona mathayela mi nge le henhla Matshega rofu. tiphuphu tidzinginika a kwata lowun'wanyani a yi susa nyimpi se ku la ku gwazaniwa laha ndzeni se a suka nyimpi lo gwazaniwa laha ndzeni so ivi loko va ha testa va kuma ku tlanga va cakela nsesamu laha ka a ku na leri nge tsaliwa straight risimu dozi ra mina Ishangani Gang la ihlela hinkwaswo leswi rhumerisaka Gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokunkulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga. Leyi i Shangani Gang, shangi right guys se hi kwala a studio la hi lava ku tisa vumenemene hinkwabyo Kahle. ku ri mina Gaza boxa nga ni famba na Miss Bangwan. Aye valandzeri va Shangani Gang. I hope mpfukeni hinkwenu na xirhami lexiwani. Hey. Hi kombela ku rivaleliwa hi last week ku va episode yi nga humangi kanganyisiwe hi swin'wana na swin'wana timhaka ta ti-technique ti busy makanyi hi rivaleleni valandzeri va hina ha ri kona a hi yang thwaseni hinkwenu Ka hi mghobozi ntsena. hi kona merchandise guys hina merchandise la skipa ku nga 260 na sweater i 360 loko u ri around Gauteng ha ku deliverela hi kumi emoyeni hi kona mixava mibyelana na makhelwani na maxaka ya makhelwani na maxaka ya makhelwani mixava mukufumela xirhami lexiwani and then xin'wana hi na ti-tours leyi nga confirmiwa ya ti 26 ta July NWU Northwest University ya vumbirhi nga confirmiwa date ya ti 6 ta September IUP letin'wana a ti se confirmiwa mara swo boha timenemene hi ta mena na n'wina a xikolweni kahle yes CPT VETS VAL UL na TUT ti hlanganiseni na hina mu confirm ti date yes hi kona hi kula hi le ka timenemene ta ka Gaza a ti ri ku vuyeni hey mavhiki lama nga hundza ka hale hi ta rhanga hi ta lohange ku thwaseni ku thwaseni i vele nga leyi nge le ku n'wi thwasiseni foni ya yena a sungula nyimpi ka Facebook hey ta rekhoseni mgobozi haye woza kutiva ka haye va karhi no hayitela leyi nga humelela ne records nkulukumba n'wanyana wa ku umana hina lava kaya okay yeah kwala tlhaveni okay so records yeah a ri kona khale a ri ka Facebook but la a nga sungula kona ku va na beef yo karhi a ku ri beef ya records na mani na Fantonder la most of the time so loko va na beef na munhu a nga tiveka ku shit that's endla ku na wona o tiveka so a ri kona khale records and the guy is very intelligent very smart so kwala ya nga lona Fantonder loko ba Fantonder va ta ku hey records ve ku na vasati vanhu nya va nga ka Fantonder va la records nga za ku tolovela u cinisa makatla a ku ti ku bash bubu yes ku yini la records va nga sa ku tekela ku hloko kona hlokweni yes a lona na Fantonder then Fantonder demnyai wa map so va vulavula va rivalana swihinda okay so records munhu wa ku ri all the time ne xina rito xina opinion yeah mabona and most of the time ne loko wo yingisela opinion ya xona ne u yi teka hi point yo u la corrective u nga dyondza swo tala
Okay. So just that xihaxi loko xi vula xilo Yeah, u for ba example straight twi. na hina tshama xi hi nghenela na hina siku A rin'wanyana nga tsetseleli. xi hi nghenelini hina vaxangani gang va timenemene ta ka gasa then xi ku podcast ya hina yi nga fika ni ku make G but the problem hina hi lava ku endla swi va comedy Okay. se mara hi tlhela hi vuya hi hlamula ku hayi no i ku a hi lavi ku va vo make Make G G, hi lava ku va gaza boxa na mani- Bangwane. yes Na timenemene ta ka hi va Gaza. timenemene a hi lavi ku hi va serious a hi lavi ku khopa That's- swa ku yeah. hi fa hi khopa vo make G ku na loyi a nga ta ba ti punchline Yeah, a was yeah. no hi lava ku hi va free a hi lava ku kopa chumu no bro no what simple stuff Yeah, bro. yeah so a hi nga lava kopa so Rekhosa i nga ri u vheta va na clutch na mgobhozi kwalaya ka nkarhi waluwa Oh. Hayi. se loko ti sungula ti nghenisa ti kupana man Ku ri phulani. Eish. Tsako u nga ni futhi la u nga ni u nga ni Comment leyi then Rekhosa divide ku loko munhu a za a rhuketela swi ri u n'wi winini ende ku nga ri swona Mativa. so mina no fika ni hleka cause hinkwavo ne ti va tolovela va ka social media so no fika ni hleka ni ngheneleni ku a va dlayani ni va dlayani Mara loyi a nga la- ta lova hi ta kosi no yena Mgobhozi wa hina Ka mutirhikuloni laya swibembilu laya swibembilu. no ko va ku tiyisiwa mhaka ne swi ngo endla i nga ri ne hi jelazela suku yes mina ni nga vula ni ku va suku a nga tangi Yeah. swa vava hambi a nga tangi ka mina loko a yinele ka vatsonga van'wana hi leswi a ni nga ta vula xona titele ti-podcast. Ya, ti Ti-podcast titele. hambi a yi chuza yin'wana na yin'wana a fika a adiresa mhaka liyani ne a swi ta va swi ri right that's why na le groupini ya yena a swi vonangi na le groupini ya yena leyi ku nga na ti-fans ta Fans ta yena yena. va fike va vula va ku no a fanekele at least a yini ka ti-podcast to karhi To karhi. a ya yi hlamuseta a ya vere ku endla yini a ya khensa Aya cancer. ku na no yini n'wana va nge i xihlamariso ne Yeah. xihlamariso yena a nga sungula na this thing swa ti-group letiwani Mara loko ka dyeliwa hambi ka event va n'wi cut off va n'wi cut off kona. a nga ha dyelangi hlamariso yena a nga sungula na ti-group hi hlamariso Va ri i ti-levels. a hi da vanhu lava hinkwavo ya so mara lexi nga fika xi ni hlekisa ni laya a ni migobhozi xi tirhise ku ve ri u bluetika vanhu so stuff so just that va swi teki nga ri u bluetika Ngopfungopfu hina. Ya Mara kahle it's kahle fine. vanhu swilo leswi a hi vulavulela hi ku angarhela ka gaza hi Xangani Gang ntsena. ya but lexi nga fika xi ni hlekisa ku na n'wana veri I'm not sure if i ntiyiso allegedly veri u le ku ngheneleni ka Miss SA Ti-allergy. so mhaka yi ku loko mgobezi a va tsala swilo leswi ya veterini a fanekele a ta tshama na vanhu va ka gaza na ku komba ku yena a hi nga vuli ku a ta tshama na vanhu va ka gaza Yena hi nge ta tshama mbale xibelani or a rhunga lexi khuwa so enhlokweni. evident hi kwini ivi ni vheni swi vona ku no this is a good thing xa ku ri next time a ku nge blackmail munhu ku va a vhota Vota, munhu u ta vhota kha swi suka kwini ambilwini ya yena yena. so if a nghena ka Miss SA whether we vote or we don't vote nkarhi loyi a nga ta vula ku yini And vo tala everyone has a including me. right to blue tick anyone Yes. And vanhu vo tala ne including me a na ha ri ka mhaka leyi yi nga humelela ku u yevule munghana wa yena a swi ni khomi ku biha so ni twisisa ku vanhu vo tala ka gaza va le ku n'wi vulavuleleni ku no hi nga focus ka bifi leyi nga va kona Yeah, na hina a hi endleni se hi teka leswi hi swi veka sayitini hi focus ka leswiwani mara mhaka liya ya ha ri kona wa ni twisisa so a ku ri munhu wa kahle a ta vuya engage na man'wani magaza man'wani matsonga wa ni twisisa so komba ku lunya mbilu liya ya so wu na yona na wun'we and a ni vulavuleli Xangani Gang ntsena ti tele ngopfu ti-podcast ka gaza yeah no but I think ne xa best Mm. all the time ti-true colors ta munhu loko se ti humele rivaleni ti hi pfuna na le ka minkarhi leyi landzelaka se no believe ku ri swi vula ku wa swi tiva ku a ka ha ri na laha a nga ta lava ku vhoteliwa kona Kona. and na loko ku ta va kona a nga ta vhoteliwa vanhu hinkwavo va ta vhota
hikuva la ku vote Ku swi lava. because that time vo tala lava nga vota a ku ri emotional blackmail ya kha yi tirhisiwa yes ku ri i Mutsonga ka n'wina Mutsonga ka n'wina endla so, gaza mahlweni, gaza mepeni. so now vanhu vo tala se va fika va khumbeka ku yes a nge le u le ku blue ticket and everything a ku na nchumu va nga ta ku na vudyela ka suka ku na vudyela a nga vuyangi na yona 2 million se a ku na vudyela at all hambi yaleyo yo doneta ntshembi no vhiki yi hetini because I think that there's EV 60 something thousand and then one actually yeah 500 and something thousand Imagine. So just to cover this ne because sitwala nga ri kahle kahle hina hi le ku hlaseleni ka suku ne ene a swi vuyi ka ku hi hlasela suku i timhaka to sweswi nga swi vulisa swoko ku ve na leswiya swo gaza mahlweni yini mahlweni mina ni vona ngi unless ni wrong I stand to be corrected ani vona ngi post a yi tsalena ku vanhu va ka hina khesi ku voteliwa or something like that and a hi nga vuli ku ataka podcast ya Shangani Gang until kuna langa va n'wi rhambeni na mara mina as producer se za ni humesa ticket ro ya ku rhamba mara a hi se rhamba munhu so far a ku ri timhaka to a ku se za ku va na ku khensa ko karhi ku guys ni khensi ku mi supportini even though I didn't know na khensa a hi nga vuli ku a vuya rhwe tihove loko la kun'wana famba rhwe tihove a hi nga vuli swa bibla tihove kumbe xana vuya maybe a mi tshovela tihunya ku xithope hi muti a hi nga lavi swona a ho lava ku khensa ntsena a hi humeni ka swona mani a nga yi khensi u ta yi khensa loko a swi lavi loko sweswi ni nga ri se u n'wi fostela kahle sweswi hi ya mahlweni bye no tshemba ro hetelela ni vulavula hi yena ni ku rhandzini bye ka n'wina ni rhandzini yo yeah ku vi na ti-life to hambanahambana ne yeah and then ku vi na life ya ku vi na njhekanjhekisano between Gagashi na Colby yeah lava nga hostelana va ri 2 loko va hostelana vanhu vo tala a va twa ingaku life leya ya ku va promoter event ya birthday celebration ya yena mara hi ku vona ka mina I think like a ku ri swa serious because loko a ku ri swa ku promoter na hina ni twisisa ku va ta va va n'wi hoxini na yena laya ka birthday celebration laha ka life leya masipala lava mali ya yena masipala lava mali ya yena leya kolotiwa ku hi Colby na Colby na yena a hosta ku hey andelelwi hi vafana mina andelelwi hi xikoni xa le Nigeria a kombisa timhaka teto to na yena i bananiba 50-50 tana sweswi se la loko ku sikoxela Nigeria Colby a ringeta hlamusela leswaku Gagashi u biwa nkulungwane hi Nigeria kahle so mara question ya mina leyi kahle manager mo wa ti gay ne hikwam serious swi la ku manager hikwam yi ti gay loko swi ri so cause every time loko munhu o va a ri na problem na yena ni obvious point yo u bisa nkulungwane wa Nigeria a yi nge sali yeah mara so the way one thing I've realized ne okay before ni vuya ka timhaka ta Gagashi na Colby yeah lexi ni nga xi dyondza i ku loko wa na beef ne it's either toko ku na ti lava va byelaka ti coach yes ku ya n'wi byeli ku a nga ha matric ivi va kuma ku u na yo matric a n'wi byeli ku a nga na degree u byeli ku a nga na Gucci va ku u na yena degree a n'wi byeli swa mubyelo swa n'uba va ku ve u chatini n'wi byeli ku tshama ka vona ve u na xitandi u lo hlengeliwa mali ya tisemende n'wi byeli ku xanisa nkulungwane leya nkulungwane ku ya hi ya la ko n'wi byeli ku xanisa nkulungwane improve ku nkulungwane that's why ne swa ni hlekisa till today ne kate I remember a ni ri na mina ni munhu wa ku lo ni create content ni create na correct yes ani badisiwe hala what is do you remember ku mean gay hala ngwanda ku teka mahleko leswi vo teka mahleko ri kama xitleko ke
Mara- u nga ti kamihle kona u nga ta ndla leswi nga vuriwa mugobhoza byela a byela u nga ta ti tu u nga ta ti tu leswi nga vuriwa mugobhoza. okay back to Gagash na could be mina I still believe ku ri vanhu lava a va yina na event va phusha event yeah why ne swi possible ku ri okay could be a nga ta that day maybe a ri na tigigi tin'wana somewhere a swi vona ku ri maybe a ni le Limpopo a u na tigigi tingani a yi tiyisa mi n'wi vona a performa ku wena mina ni n'wi vona a kha a ba risimu le na kokwani Chauke ntsena bona what if a performa tikhombeni cause tisa mhaka ne i ku ti-artist ne ti posta ngopfu ti-events leti ti tikomba ku nga ri ti na Ti le henhla, ne? lehla Yeah. so u ta kuma ku a ri na yona event maybe ku ri na unveiling or something a swi vona ku yini ku travel a tala like swi ta n'wi costa or u karhele or swi tele swi nga endlaka ku artist yi nga teki gig yo karhi Okay. then shop uma hala ka va Sikoni isati wa Gagash phela Damani okay isati rin'we so then va twana I know what let's do this thing ku promote event then I'll pay you ku mina na yevulana i mavonelo ma wena ya i mavonelo ma mina I'm not saying ku ri leswi nga xiswona na mina valandzeri mi matweni mavonelo ma mina ni I don't feel like ayo ivi va fika va promote yelana phela la a ti vuya a va ba he kulubi a nga hlambi madiretse mathaka he swi ku he luya he u boxa za mkulungwani he wa vona yes a wu tleli vusiku mara la ku ra life yin'wana ka va hlangana va vulavula va ri ka life ya one facial expression kateko loko yi cheka ni Yeah. a yi vona ku ri lowun'wana na ku hlekanya ku nga kona la ku tiyisa kona hi kateko ni tiyisa kona wa swi twa na. visingana wa kwata xikani xa tikomba ku loyi u twa ku vava ku va byele ku buza mkulungwana Taleliwa. Oh, why me? ni nga fiki la ni nga lava Hey, la taleliwa. swo boha u taleliwa swo boha u taleliwa but lava yeni a ku nga ri na ku taleliwa komba ku no man these guys know ku tlanga Tshikani ri ku taleliwa. Wa taleliwa. ni nga fiki la ni nga lava ku fika kona Kumbe ni pfuni. Ma vona? Ku taleliwa swi trademark wini Copyright. So mina I still believe ku lexiyani a ko va a content to push cause loko ma cheka misala u lwina vanhu va nga ni zikarhi luwa u lwina could be a lona ku wa Chauke u lwina man'wana Mara swa kokwani Chauke swo nghena hi vo n'wi pfuka laya loko swi languta kahle kokwani Chauke. okay yi suki njhani Iya kokwani Chauke a ni vo yo gega. Oh loko hi ha swi hlamusela ka life kahle. U ri va tsali ti-post va gega laha swi vonaka okay va vula yena. Ivi a hosta life a ku ti nga gegani a tikondzani straight. If ti lava ku gegani ni ta tirhisa seti ta hoxetelana hi swa personal. my problem ne Yeah. leswi nga xi realize hi Gaza i ku na ku catcha na la swi nga fiti ku catchiwa for example mina on post kata is na ti reason ta mina nga post Yes. ku huma ngoma ya Sol Makama leya ya ku ri loko ku gwaza hi ta kuma verini hi ta Hi ta ku imani. imani Yeah. yes se imagine loko mina a ni ri na mihleketo ya huku ni ya kwata ni ku wa ya vulavula ku loko hi nga n'wi tivi munhu lo rhandzanaka na yena and then mina now ni na this thing ni nge ku endleni xi exactly the same Yeah. then wa swi vona ku ku na something xa wrong Okay. I mean not everything problem ne ti-influencer ne ti endla i nga ri vutomi byi revolve around vona ntsena Yeah, swona ku tona rene and in ntiyiso ku na ti-post to tala leti munhu a ti tsalaka kha nga vuli munhu mara hi ku swi le ku humeleleni ka mina nkarhi walowo swi catcha. sweswo ni catcha yes but laya ku na laha kokwani Chauke va nga hosta life futhi va kombisa ku vona va nyikiwe ti-advice hi ti-small boys va kha va vula yena Gagash. okay small boys man small boys na mina konje ku na va nyika ti-advice Ah, no laya a va ri ni swi vula ku na wewe kona ngwe. so swi vula ku na mina fanekele ni catcha Twana. Layani like a swi ti komba ku va vula vona va vula yena just because va mention na mhaka ya masofa yo ala va ku va lomba masofa so vona va lava masofa a cineriwa hi tinjangana Masofa. okay no masofa va ku vona
va yi va ya xava masofa for grand opening ya vona 99999 laha eku heteleleni ku nga va na call ka call liya swi tikomba nga ku va phahleleni mariheta va vulavula ku but no leswi nga endli na mina ni nge endli ivi va vuya na vona ku konceko va ta endla video ku mina na masipala hi right na swi tiva ku vanhu vo tala va tsakeni mi ku hi talwa na yinini va kombisa yes vana va twanga ku like swi ta escalator va ze va boxa ku zani hi twinama ku mhaka grand opening va ya lomba mali ka Old Mutual yo ringana 80,000 ku va pfula mara I hate this ni wena wa believe ku kwanja ku va nga va lomba 80,000 a sip for that because wena wa believe ku nga ya lomba 80,000 ha ko wancha ke nga rindla 80,000 hi siku more indamalo ta ku no la ku minimum so that's why ni ku yina ni matraka ya 1 I think maybe 80,000 so that's why ni ku yina ni ku loko kha ku I think I'm not sure loko kha ku lwiwa ni munhu u vulavula xin'wana na xin'wana ku yisa hansi ne sa swi hanyi leswi swa no man 80,000 xipopana swi hanyi a wu swi tshembi hayi nakatsongo so I think the influencer kwazini alithi ukhetha the moment uba aka public uku wena public figure ita kupima pimo mara the problem ata le minga na problem ina ni why kasi loko munhu azaba public figure ativeka nyana u fanele explain xin'wana na xin'wana xa xiendla ku vutomi bya yena like ku xava tangu I have to explain like you know just post, you have to explain wa posta timbaleli swa wena but that's why ku se ku onaka swilo u fanekela loko u nga va ta ku thivulela gazeta ku thivulela until u vuya u ta hlamusela ngopfu sivarawe va langa ku ti explaina ngopfu va ta explaina that explain le berzer hela from January wa kha explain until today ba ha ti explain sivarawe u jefone sivarawe joksbar wisangu to explain hita explain ngo sibarawe ambita kutwa ke kwa to small boys arets nhlekisa resimu rin'wana nga read nina vuvabyi byavo a ni twi kahle ngena bro mina ni na vuvabyi byavo njanga na vuvabyi na vuvabyi byavo njanga njo vabyi bya vupfevi na vavabyi bya vungati ngoma ni trendeni ne hey King Song yi blend ku tsala ngonyele blend ku tsala ngoma ayo to wela phela mastiva kaza yimi mlenge ne akulo kunjanga njweni akuri kunjanga njweni na ngo King Song so ka ngoma le ku mina vafundisi vo hambana va ku ngoma le wrong hi mhaka ku va ku munhu loko akha ayimbelela a vulavula xixo karhi loko tiverini u manifesta or yini ni ku manifesta ni voni na maxaka yi cha ku rimbele straight kumbe xani mhaka swona ya va ku nina mavabyi va vunjanga njo ivi vheta vunjanga ka byita mara ku na swo tala ngopfu swi yimbelelaku na ta mikombisa risimu ra Ramachwabemuda I think Ramachwabemuda ra nikisanani lera ro van phahlelini yinini ri rini ka ri sungula njhani ra trend ka TikTok man na va tihlahla ri vulavula ku na va tilaki so nje ni phahleriwile so vula ku sweswiwani ku no ri yimbelela sweswiwani swi vula ku ni manifesta leswa swo ni nga havi na tilaki ni va na mabadi ntsena no I think vanhu vo chava ngwadle ni va na byo ngwadle yes ngwa vafundisi valavo hi vo va nga na vuvabyi bya vufevi ene va chava byi chava mara va na byo ndzawa swin'wana mina ti chase ngobeni mayingani but kumalito hayi debi va ta tsaka movha ya mina va ndavi kamana ivi ku na le ya Dr. Josh Rimani ya ku ya ma December yes makhisimusi mani borela se ya bona valoyi se fane nga hayi khaya sweswiwani hi ku hi manifesta ku valoyi va ta va ri kona and obvious valoyi va tshama va ri kona hi nga tshiki ku nikisa se hayi and maloya mina swi tiva vo chava ngwadla va swi ta ku va ngwadla va vona leswiyani futhi loko ku ri King Song ayo batisa kata ko ngo vafundisi ku byeli na information nga ri na experience ya ngwadla na mfundisi un'wana nga na vuvabyi bya vufevi loyi o va na tshuvatsuva ya vufevi wo nghenelela kereke Thembisa exikolweni kun'wana hala ta kumela siku yes una tshuvatsuva ya vufevi luya ni ku ni na vuvabyi bya vunjanga njo ankasi bya vufevi ayo meka yona yimbela risimu
touch the screen loko u ri mfundhisi wa le Thembisa a khomi screen touch screen Nice. Yeah. Wait, kamfundisi. Array mhaka yo loko i ri artist ni teka na wena picture ivi in public mi ta ku munhu loyi u humble mi kuma ku hi vanhu va Gaza like wa mi famba ku munhu u humble hikuva pfumeli ku teka na wena picture Tiso mhaka ni yeah vanhu va thabi timbirhi ka vanhu vo duma. okay Ku na thabi leyi nga ta ku komba straight ku a yi swi lavi swi ta picture na wena a yi na nkarhi for vanhu lavayani ne xa yena ku va content n'wi voni n'wi rhandza kwihi kwele ka the content content ivi ku va na lava vo va pretenda i nga ri va humble like hambi va ri movheni koni komba ku swi ta picture na wena a chika ku but those people a va humble na ka ntsanana naka little a va humble at all ende va tele ngopfu mina ni vileli mina mara va hemba va chasa ngopfu I think vanhu vo tala ni va hatle va vona lekere vona lekere yeah a lekere loko a ri nhwanyana kuma ku u bihini nyana a xi ku nyiki chance hambi u nga bihangi u la ku munghana wa me Cassandra Ubini u n'wi sombi voko ka birthday celebration a nikisana na n'wi bakanyela lekulu and a ri life ne Cassandra ne a fika laya so vanhu va vutisana ku mani u kwini a ni hi le ka life ende vona va kona a vutisa gaga xo kwini mani u kwini lekere u kwini a ku lekere u kona and then she was like ni kombela ni le ka life vanhu va kombela ku ku vona a nga respond and then loko a nga respond loko Cassandra a tlakusa phone swi n'wi sombela lekulu ya banana na voko nikisanani la ka heka vava swi na namuntlha na sweswi matafula lama hana ma ri henhla salaka ku nikisanani a ba voko ra etafuleni sa ku na ku bihina ku na ku u nikisanani a hu n'wi tolovela guys ku a nga swi lavi u ta ti hostela hi yexe la ka la ku voniwa mani ka lekere hi ku mi ta se mi ta vaviseka ende a hi ro sungula lekere khandla swo fana leswiya and a hi ra vumbirhi a hi ra vunharhu teka video naniso xi sukumeta ku va na misan'wa kha a tsakela ku tsakeni la perform and a ni swi twisisi ku why lekere ku bivini hi ndlela leya just because i munhu a nga kulela switandini imagine hi n'wi twisisa from ka TikTok mavo exactly so vanhu obvious so boha va fika va n'wi tsakela and after nga create and mara tiso mhaka there is nothing special about lekere phela koba ku sweswiwa a nga answer from sasekangi ti fana selector na mina wa art komota you know komota light so I feel like ne vanhu lavani va ti createla a brand but indirectly va tlhela va destroyela that brand yes imagine like lekere u vavisi nhwanyani voko nhwanyana hikuva a fa huma kwihi u pretenda ku fana ti-artist leti nga kona ti nga tali ti le ku pretendeni kumbe u ku xoxo hi le byaleni mo hi cina u ba khwaya kha u famba u a nga ta luza nchumu but just because ma lava ku filiwa and a ku na nchumu i nga ta yi filisa xo that's why mina I didn't twisisi lekere phela and I didn't twisisi lekere why hi mhaka ku ri ni tshama nga ndzi byela ku ma na mhaka na wena mina na mhaka na wena so swi wrong ku va vanhu va ka Gaza va ku build u fika la nga fika kona Yeah. then loko va hlangana no nga va treat hi ndlela right exactly Yeah, like, and I'm happy ku ri lekere leswi hi nge swi vuli na ku na vanhu lava va ku va create the content indoors ivi swi va ri 199 in public va nyuma leswi wa swi twisisa na loko munhu a xuta picture na loko n'wi approacha you can see ku munhu loyiwani o nyuma hi tumbuluko se lekere o va rude he's rude a ku na ku o nyuma or a nga yini i nga ri manyangatsa n'wi tlhanga n'wi mbeya futhi hi fly ma hi ta khikhilia hi lembela ka hi kikhi n'wanya misava a wu kove hey no the artist ka Gaza they not even the artist ne everyone would and do an la ku vula ku ni ku influencer not the influence vula ne cause we were influencer yini ka Gaza Is she ane influencer? va tivita no va tivita influence that's why loko mo fika mi lava ku kwatisa vanhu va ka Gaza ne Okay. what the mo fika mi tsaka ku influencer ti-influencer ti endlini yini and ku ri kana hi ti influencer the content creator va creator content vanhu lava exactly I influence ku ndla yini there is a difference between content creation creator and Influencer. influencer there's a yeah big difference between those two influencer mostly hi xi business vanhu va ti influencer va nyikiwa ti product
va ti test and then Va ti testa, va influencer Public. vanhu Yeah. xava Xava product leswi, ya yeah. so. Then kuna ti-influencer hi said you are a motivational speaker, you influence people Endla swa hikuva u positive. endla swa positive Yes. Yeah. influencer yini i kha i vulavula hi ni nge Ya vudakatimba hi vuhakatimba na vudobori na vudobori na ku mani be wena teki i pfuka hi xibuba hi i sahari pfuka hi 9 napundu i va ka life i sungula ku vulavula i va i khan influencer yini nkarhi wolowo Mi nga gegi munghana wa mina. hayi haye so moni swi veka so kuna vanhu va ka gaza kahle va rhandza ku la ku tikukumusha ne one ku tikukumusha leswi so loko wo za i va na ti-likes nyana ta 1 million ka Facebook hayi kun'wanyana Facebook i twa i nga ri wena kahle se i munhu wa maphela i fikile and a se fika hela a hi vulavuli mina sweswi ni endla research ne kuna this thing Twitch has been there for a while now Twitch loko hi la ku vona ku wena i ngwenya famba ka Twitch ya influencer ka Twitch and ka Twitch aku influence they are content creators there. Yeah. And le ku ndliwa mali hayi swo huwa so Facebook endla mali we're not gonna lie and say Facebook endla mali or YouTube endla mali or va ti zama nyama siku lawa ngwenya withdraw 6,000 n'hweti ku endla mali Ay, man. for Gaza no i tlhela ta tongela mina oh yeah that's the thing yeah man twisa nyana ku nge byeli ku withdraw 6,000 n'hweti ivi se ta sungula ku tongela hi mhaka wena u million likes aka Facebook ivi loko se ni ku xeweta i nangusa hi tihlo rin'wana ro ndla nga ri hi maka 6,000 hi mhaka 6,000 Imagine. ngwenya you got to spend 6,000 in 2 seconds Okay. he Right. xa ti-mic timbirhi so ai vekeni mhaka ku aka Gaza a ku na influence va pretender ku na ti-content creator ene va pretender yeah va pretender imagine munhu aku ni nyikeni mali ku va ni taka life ya wena wa pena Ende kona ntlambi yin'wana yo yi ri yona yi ta vuyeliwa hi yini loko yi rhambiwa ka swilo swin'wana na swin'wana swo katsana na ti-podcast na ti-interviews. on that note va tele ngopfu va vulaka sweswo mina ni vuyeliwa hi yini or mi ta ni hakela yini guys one ka podcast leyi loko wo za ita it's beneficiary to you and to us. Yes. Why moni swi tlhantlha hi ndlela leyi to date hina 8,300 subscribers which means 8,300 subscribers yaleyo 10% yayo yi ta ku vona na lava nga ku tiviki ni hlangena misa un'wana wa mzulu ne loko hi interview wa Metro Beats at the Shack Bite yeah aku ma swi ta ku ni tivini Metro Beats hi mhaka ku n'wi introducing a ni nga n'wi tivi mzulu yeah aku I didn't know the guy but now I'm streaming his music Yeah. so you see now Metro Beats gained something out of the podcast. Yes. So loko u twa ngari hi mhaka hina hi nge ku hakeli 6,000 shame on you moni swi vekisa sweswo shame on you because u ta lova u nga documentiwangi one two kuna swilo leswi nga humelela swo fana swa vo ni ta nyika example hi vo Penny kuna vanhu vo ta nga swi tivi ku Penny DDZ dia performa na le France and a di tshama di ri Zimbabwe hi ku performeni on his peak ku hava munhu la swi tiva ku swi sweswo va tele vanhu va nga swi tivi ku Papa Penny a ku ri munhu la tiveka ngopfu Zimbabwe loko u kuma Zimbabwe fika ku va n'wi ta Papa Penny ta ku dzuka yena n'wi ta Papa Penny a tshama a ku tala leswi swa di Michael Jackson wa le Zimbabwe a di Tata Stadium and mata khosa so kuna history leyi munhu a faneleke a ti preserve yona Yes. loko mvulavula hi ku document ne hi leswi nga dlaya Africa because a handle ne almost every preacher ka bafundisi ngopfu swi beja va ku beblu 18 something va documenti munhu loyi la and leswi nga endla nga ri yini ni Africa ni ku hava vanhu va powerful a va ri kona va tenge ngopfu mapingu loko la ku valala mapingu a swi tengo nga swi valala ku the power of Africa fambani alipopo sweswi mi byela mi ku i mani mfundhisi la nga documentiwi ku munhu to a ku ri na mfundhisi machimani gone karava information a swi tina ku i manga ta vulavula ku hava a ri na n'wana wa nhwanyani
mukisati wa yena wukulu Eh. a nga kona a nge tata ta vulavula xilo Ne. lexiya masivona imagine phela munhu loyi i munhu loyi a nga fika a karhata swinene loko no la ku vulavula ni ku vutisa ku u tiva yini hi sesi khatisa chavalala you see kwalo Vuyelwa u tiva yini Vuyelwa Dolo. mara wa n'wi tiva Vuyelwa ye ni twa tinghoma mali liya ya Mlovedu liya Candy u tiva yini Candy nix u tiva yini Dr. Joe Shiriman zero wo tiva ku yi humesa tinghoma leti ti humesaka sweswi mara history ya ku ti kume njhani ri ka music yi chala pa na ku hi va tiva chayile vo u tiva yini? Pepeni, Eh. van'wana va swi u tivi tiva yini Chico Twala nothing nix mata phasa ncauka mapayitele phela mapayitele mata swinene Romeo wa Nkolota, imagine matandzini na pfupfula sweswi nga loko ni tshame na Mansen Glen Yeah. I think 2 years back on a year yi ni bye ku yi ze yi va ka movie un'wanyana u nga duma swinene even yena ri watcha that movie ne ku na tinsimu tin'wana ti nga laha ndzeni yi nga le ku backupeni ku ni hlamari ngo ni hlamali blind yi tlhela yi ni bye ku ni tiri na ti-producer ta music ta movie not an international movie ni yo ri va vito ra wona Na ku hava munhu la ti- swi tivaka leti sweswo nga na ti-royalties leti nga robota ni yo tlhela ni rivalani ku na movie yin'wana va ku i duma yeah ma yi tiva duma eh a ni swi tivi ku i mani a nga yimbelela sekeleriya mara i munhu wo duma no rivala a ri tsaliwini laya yeah va ku i duma a yi vulavula hi chita na mulungu yi na valungu ne ri nghena simu ra xitsongatsonga loko Ebibaloyi I valona Ebibaloyi he's been in the most watched movie I think 300 if not 300 ana swi tiku hi movie ya kona I think 300 leya ti Spartans kuna movie un'wana u nga duma nkarhi wun'wanyana di nga fika di maladi kumbe n'wi khisamela yini 8000 BC something Yeah, something BC. yeah loko yi va kha va khisamela hosi va kha va khisamela Xikwembu ti n'wi khisamela hi Xichangani Xitsonga and it's a very international movie 18000 BC Yeah. Okay. na tivi so So, Ebibaloyi mi tiva yini Ebibaloyi Nothing. nix ku hlaya vona ku xurha n'wina sharp so the problem i ku va twanga ku hina loko va ta laha vona va nyika hina mali ivi hina hi and no i ku na wena u tiveka na vatukulu vana vatukulu na hambi u kuma ku already va tiveka ne mara ku na swin'wana vanhu va nga swi we are documenting Yes. u ta famba va ta sala va swi vona exactly because a yi nge lovi yi deleta na account ya YouTube ya YouTube hi ngolova diletana na ti-YouTube account history ya Matsonga it's diluted a hi tivi chumu hi ku Yeah. machangana ma ndlisi ku yini so I and always vana va mhani no tshemba ku loko mi ta vacha episode leyiwa mi ta cinca mihleketo mi swi vona mi ta cinca mahanyelo mi cinca na mahanyelo thank Yes. God let's continue loko hi ya mahlweni thank you let's continue Gagash birthday celebration what an event yeah the event was the best best of the Perfect. best perfecto yeah obvious ka event ngwana u ta va na nyana something nyana Yeah. xineta ku i nyana but a ku bananiwangi mabodhlela a ku na lava nga tswotswiwa hi kanu a nga na loyi a ku na n'wanuna a nga ti twisa ku nandziha hi kanu hey a va hlayisekile vanhu hinkwavo kahle kahle ya so lexi nga humelela ka event xi nga fika xi lava ku va minon'weni a ku loko papa rona la ku performa yeah papa rona loko la ku performa va teke USB laha va tirhisa CDJs ti-CDJ 3000 so u tlhoma USB ku kota ku tlanga minanga bya wena yes so ivi loko va ha testa va kuma va ku tlanga va cakarani sesame laha kaya a ku na leri nge tsaliwa straight risimu ndlozi ra mina the rest ku hava so serious u tlange taka sesame a ti tele loko a ku ngelo shitwe Ray u swi hlamusela ingaku he was there and mina I was there loko a ku dijerelos dijerelos lo loko wa tlhama ku ini u ta ku ta I wrote tabang na papa rona yi jike se ku blame wa DJ and a tisiwa mhaka ne every artist a sendeliwi notice ya ku ri u fanekele a prepare verin Playlist. yeah every artist u sendeliwi hi nkarhi ku ri a prepare yini tinsimu ta yena hambi vanhu va mutakari va fika loko va fika laha loko va tlhoma stick xi nga ready yeah mara hi ku ri a va swi tiva va ndini
va testing nkarhi va ya va lunghisa tinsimu yeah va vuya va va right and a swi va endlekanga se va ri stagini yeah se hi ku paparulani a yi na vanhu lava landzelisaka swa yina hi order yeah va manager un'wana na un'wana i manager lahaya Na wena. girlfriend Na mina, na anyone, mhlanga va swa na tibiya. manager, So a ku na loyi a nga la sober mind yeah un'wana na un'wana o fika a vula leswi a va na vutivi and a va lava ku pfuniwa problem ya vanhu lavana ende xin'wana ne na valandzeri vo tala paparulani va na miehleketo yo fana na paparulani because ni hlaye ti-comments to tala va ngo mara why va nga hi tlangi na tinghoma ta vo kwihi laha we don't download yes se hi fane hi yima hina hi yima ku cina ha download Hi fane hi yima hina. hi yima event Yimisa hi n'wina. va ku event post Hi ya yima hina. download tinsimu ta munhu la a byeliwe hi nkarhi ku prepare so tinsimu ta wena ene lexi vavaku ne i ku paparulani ne a yi ri ka phiki ende ku yi hatla yi vuya hansi a hi ku nkarhi wa yona wo yi va ka phiki a wu lo fika yi dlayiwe ti-life leti a yi hamba yi va ka tona kha yi rhuketela vanhu yes and a swi trenda a swi dumisa ngopfu ne Yeah. mara swi ka swi onha reputation ya yona exactly va ku paparulani ngwenya mara loko yi le ku swi ya eka trendeni ti-events mara yi le ku lweni na Na ti-organizer organizers hinkwato Yes. so yi trenda ka Facebook ka hina vampheleni hi nga ta ka hi nga yi hakeli nchumu yi ti dlayela vito ka lava nga ta yi vitana hi mali hambi kwalaya a yi swi sungurini u kwihi loyi n'wa tihoci loyi ni twa chava ku haye haye Wa n'wi twa nga tihoci wena? haye haye yi vutise sweswo ro muti wa to wena se Chavika ku, hayi, paparulani yi manyana. mara leswi va va ku yina ni misalo a vitaniwa hi mali yeah yo Yo tala tala. times a ri ka phiki sweswiwani u ta n'wi vona ka event mara kuma hi macheka ku vitaniwa hi mali muni i mali yitsongo because why now u ta teka mali yin'wana yin'wana hi mhaka u lava ku survive exactly imagine va ku vitana va ku nyika 2000 that time for hera movha hi ku vusiku petrol liya driver phela ku hola na yona laha but the time se mi fika leyi ka sele yini na nix and na kwale yi la ku fika yinwa madrinkis yi So, lava ku yi ringete khomsanyana ngopfu hina loko hi ringeta ku advise ni swi endla nga ri hina hi endla nga ri ha tiva but a ku nga ri timhaka to ha tiva a ku ri timhaka ta ku hi tshama na vanhu lava nge le kusuhi na ti-event Event organizers organizers. leti yi nge le ku ti rhuketeleni Yeah. va va kha va vula ku hinkwanye phela munhu loyi ne va n'wi vekeleni ku hayi a fiki laha hi ta endla so a fiki laha music wu yin'wana ndlela ka industry ya music ne va very brutal and leswi vanhu va nga ta ka nga pfumeli na swona Ne. very very brutal va ku veka laha layinini ne u jile now mali liya va n'wi vitana hi yona ka ha ri vanhu va nga ta hakela I remember hi vika event yin'wanyana ni yeah hi ku a dlawa tibiya di ta fika di-performa di dya plate di kuma tibiya di famba ende liya a nga swi tivi ku munhu loyi a n'wi rhuketelaku hi wena yona why because paparulana ni i munhu wa peace misalo ya just that u controla ku fana na n'wana ku rhuketela swimanimani that's why mi kuma ku vanhu lava a va le ku hleketeni u ta trenda hi ku yes n'waximanga what but at the end of the day swi vuyisa yini ke hayi kwalano ka swa paparulani and then ti-performance ta lava van'wanyana The best, enda ku hemba a ti ri the best but and then Beast Boy va nga fika n'wana gagashi na ta kwalano ni ta switsongo ni ta ko bangwani You are zari coming. xigombe xa matsena ni ta swa humba You are ta katsongo coming. swa humba ne ku performiwa swi va kahle swi nikisana swi ku ba maturi se ku vuyela ti-resident DJ va DJ ya vololoza va DJ ya vo khalanga blues ball o kwihiki masipala za khoma mic a ku blues boy wa swi ta ku loko feva ngopfu kwalaho nga kona ni kwatini vanhu vo tala va tini va le ku vutiseni ku blues boy o kwini u kombisi na xikombiso hi nikisana ko va ku se vanhu va karhela na ku nga ri minkarhi leyo rhekhoda na swi ta ku na nkarhi lowa vanhu va ta tshama va jumelini ku a wu ta endla something va rhekhoda mara laha se vanhu va karhele layani minkarhi liya u mentionе na mhaka yo Metro Beats a ri na tigigi tin'wana kaya u perform early ku a kota ku cover leti ti nge le kaya so why na yena kwele a ri kona a nga performangi early a kota ku vuya halawani because ku fana na Oscar ri MC a kaya mara still na le ka Gagashi a ri MC hi ma past a ri MC kwalayani a vuyini yes se na yena swi n'wi tsandzi hi yini a hlundzuki ngopfu vele Gagashi u vulavule hi mic kwalaya a kombisa ku no he's very angry leswi and hi ku ya hi mina ni
the way Gagashi anga pusha hakona Bliss Boy yes that much nga fit disappoint Ne, like fit. if akuna event yin'wana ne awufo sa choose no you know what aninge koti ku ta siku maveri la a yi kona ka event liya u fambi hambi u fambi na n'winyi wa event hambi u fambi na mani sweswiya se va fambi hi Friday loko u tshame hi Friday Saturday Sunday ku ri ya vudyela lebyi ne hambi u holeliwini so vonani kasi Bliss Boy nga na movha no mara I think management ya yena yi na movha if a nga na movha if a nga na movha bazi ri kona u tshama u twa ku mabazi a ma fambi loko mabazi ma nga fambi va announce ku na strike xa mabazi yin'wana ya timhaka ya ku once u va an influencer ku voniwa bazini ku tika ku dlaya munhu ndza vona un'wanyana a ri bazini hi vuya laha ka Humble laha ku u twa yini vonani a ku yini Eish. a ni lava ku vana va ni vona la bazini va nga ta lava ku teka picture u na movha na swo boha hi ku vona loko tirhisa yini and loko u nga ri mata na endla loko movha. endla yini u lava ku swi endla hi ndlela leyo yena u Humble ku va ri bazini but a nga swi lavi vona I think kasi a timhaka ta swona i timhaka ta ku u chava ku vanhu va ta n'wi vona ku leswi a swi hembaka ku na swona a nga na swona I think guys humbleness ne yi vuya kwalaha ku na loko u za u chava ku voniwa bazini a wu hambuli a wu humble because humble means na loko no hlangana we bazini mina loko no va artist ne yo na I'm still upcoming mina nda yi teka bazi mina kahle ka ntlhanu tshama kwala ene mahlweni tlhela tshama kwala mahlweni tlhela ni make sure ku n'wana na n'wana swi ta ku ni le bazini yes ni teka picture no guys ni teka picture ni ya ku perform hala Pitori yeah so n'wana na n'wana swi ta ku ni le bazini sweswo ne swi endla ku ti-expectation ta vanhu na to ti dropa because wa swi tiva ku ni tirhisa bazi ku yeah ene wa swi tiva ku loko no za ni teka picture ni ku ni le bazini ni le ku teni ni nge ku disappoint ni le ku teni exactly twisanyana lexi vanhu va zama ku la ku tshama ku la ku va lava ku xi hambanyisa i ku movha wo endla ku swilo swi va simple because loko u ri na tigigi to ringana 3 aka weekend wa swi kota ku ti attenda hinkwato na loko no va na 2 hi siku ra 1 laha na le Limpopo na swi kota ku ti attenda same day mara loko ri ku ni hava movha it becomes difficult ku ni ti attenda 3 ma ku ni ta tirhisa public transport yeah so ni tshama ni vona artist ku kona ka movha ne wa vona NEC not anything yeah like a group Oh, ya vanhu yeah. se vi va ku a hi pushing move yeah yin'wana ya ti-artist laha yi ku mina na pusha move vanhu va ni vona a nga na movha ende mina loyo jikijiki rin ni vona va Big Zulu yeah matayere malama I think ku ri mhaka ta bolo or something but Yeah. ti-celebrity ta tikulu phela ma-international ma yeah ame bazi renzini Yeah. va busy no push Yeah. batho va taka na video mari ku hlekelele ku vavanuna lava va tiyama va ri busy na swona ne ma vona ku komba ku yina ni ma na swona swilo Yeah. mara still ma ha ri humble yeah ni problem nga that ku pusha movha mhaka ku yini so that's why mina ni va byela ku yini ni tshama thembisa a wu ni Yes. Mandela because na hambi wa hlangana a wu ni Mandela u ngo fika loko u hlamala ku hey wa nghena la why ka ndhawu leyi yes ni content creator ma ngenda ka mi ni tivanyana n'wi mi ni tivaka but mara ni tshama a wu ni tshama Mandela mkhukhwini wa mathayele henhla Hey. loko va lava ku ni hisela ku easy ku va ni ende hisela loko ndzeni. kona mpfula ni nge host live hi ku mi hi nge twanani mpfula ta ba music ta rasa ene swilo so leswiwa- example yin'wana yi nga humelela I think it was around a hi hlangane rini kaya hi a ku ri no hi March loko henesi va onhakeriwa hi movha a Polokwane it was easy for him to take a picture say guys bonani ni onhakele hi movha loko ri un'wanyana hey eka photo ni onhakeliwe hi movha Wa ma swi vona nyana swi ndisa vanhu ma ta ku famba xikorokoro. ku ti tsan'wa So- tsan'wa xi xin'wanyana vanhu ku va humble swi fika kwalahako na loko u hlangana xiphiqo yeah u nga ndli nga ri wena wo va Mr Perfect or Mrs Perfect hi vanhu hi na tikinga and all those things marika leya perfect ne yeah hi leya ya ku na gaza ne ndo nga ri yi pusha ku vanhu for example loko u ri content creator Yeah. u kha u tiva munhu ku kha u tiveka ka gaza ne yeah they expect you ku nga humi ka relationship they expect you ku for tshama ka that marriage even if you are not happy yeah they expect you to buy expensive stuff u nga tikeliwi that's why na loko u xava xilo no fika ni xa Gucci mina yeah
ku ri ni va right ni fanele ni posta xilipi or ni Yeah. posta ni ri kwihi a Durban xopeni Dog. kha ni ri ku thepeni so I think swilo leswiwani swi ntshikelelo a ni swi tivi whether ku nga va wu vangiwa hi munhu or wu vangiwa na hi gazana mara mina I thank God because mina na ntshikelelo njumu hamo hlangana na mina China Mall Yeah. a wu lavani wena Yeah. mina la hafana oni mani mbali switaputapu swa Mr Ibu Mina wayafana. mina u la hafana so yeah a redzi ta ku yini guys Hayi tate vuyela ke ko va na sesi lava vo rhuketela i hambi ni ta ku ka ha ri runhu wa vona hambi ni ta ku yini sesi lavaya vo hambi ni ta ku nuna hambi ni ta ku yini swilo sweswiya a nga tlela na munhu wa yena wa just na umahlweni ka vona oh le ya mavhini ya mavhini oh ku humelini na mavhini i nga ri u rhandzana na sister liya a tlha a rhandzana na nhwanyana lowun'wanyana so sister leyin'wani hi leswi swi ti kombisaka swona i nga ri na yena yi na munhu wa yona hi le tlhelo okay but hala ka mavhini yi lava ku va main chick okay se vi loko yi ya ku valanga njhani loko ku valanga njhani yi kuma ku mavhini xi fanele n'wanuna wun'wana a mi n'wansati okay mavhini se vi loko sesiliya yi kwini nga ri a ku nga tlheleki okay i ba ku ri vusiku sa tsona ku hi ku nga tlheleki wena na wena na munhu na mi loyi wa mina ivi ta ta tlela mbedweni ivi yena lowu wa n'wana kwini yena a nge tlela ta tlela a hansi or sofini ivi mavhini loko xi nghena kwihi a mbedweni se si lava n'wanyana ka one room because a tshembisa ivi xi sungula Amandela. ve xi ku taba kwala xi ri kwala henhla kwele xi ku kava a swi twa ku hayi hele a ve ri a zama ku lava ku tiyatiya n'wansati a swi twa ku lowu n'wanyana movheni xi bisa u bisa u le ku nkonyakonyani xi a swi ta ku hefemulele ra sweswi hefemulele leriwani rona kahle ku min'wana ti moni endla min'wana ti na talelo yo ni pfuni nga fiki la no fika kona sese silava ya van'wani loko va swi twa ku lowu u le ku twi nga ku nandziha ende va va vitani mbedweni ne mba ku mi tlelana ni ri kwalawani ma ni tolovela va sa ku teka video laya ivi sesi lowu n'wa tlhavisaka a hi ku vitanana ngi na ku tana ku ta twa ku nandzika u nga u rambiwile ku dyeleni u rambiwe vudyeleni a ku hi a nga swi lavi se va tshika ku dyelana na van'wanyana mun'wana ti moni endla yo na talelo na talelo very mavhisi xi cawata ku vona mathayela mi nge le henhla lama nga tsheka tiphuphu ta mukhukhu ti dzinginika mani a kwata lowun'wanyani a yi susa nyimpi se ku la ku gwazaniwa laha ndzeni se a suka nyimpi lo gwazaniwa laha ndzeni loko u vula leswi ku ri video n'we ni nga yi vona na yena boti luya a yevuleliwa nsati boti un'wana se va va juma se video leyi tekiwa henhle boti la kha ku mani balo malovolavona nkike ku mani balo wa tswa lowu mbala laya a va ri ende i vusiku a nge yi helo a tembisa ta kwihi u ta kwini loko a tlha ku byela kahle ku hi ku vitani hi ku ta thoveliwa u ngati i ku rhambi ku dyeleni u ala ku dyela se nga tshika ku dyela vitani ku hi ku thoveliweni va ta tisa mabawuti kwala mi nga kona boti mavhini ha khensa mi hi representini you can tovel ni sure ku next time sesilavaya loko mi va vitana a nkumbeni a vudyelweni ve nge sali kasi okay a ku na vasesi vambirhi ivi va vitaniwa lowun'wana lowun'wana tlele hansi kutani ta ku thovela ta thoveliwa a ala i va tlela hansi xo okay ni nga i rito rintshwa leriwani thoveriwa i mavhini xikwini xiku ni nge tshiki ku tirha ntirho lowu ni nga vitana wona hi tatana wa ku thovela wa ku tirhisa roto ku thovela ve xiboma thayela lama nga henhla ka inani mazingi mataveri ni twa makhelani wa kona ku a hlamuseta a ku
a ku xiyisa lexani xi ba nhonyani luya ne ene va tirhisa condom ntwa nga ri se ku hi condom hi ku twa ku hisa ntwa nga ri ku nuha thayela ku a condom ya melta ai hume ka vona kateko ai humi kwalano lava va pfuka va recorda va pfuka va recorda va kalati va kona ku komba vanhu ku va n'wina mi thovelana ni ri kwala swi na yini sesetlhevela mara hi ku vitanini ai hume ka vona gata a va dzikeni Marvin you can tovel Marvin word of the day Marvin the Tovelist. word of the day ku thovela kuna koka word of the day loko rhamba vudyelweni u nga ha ali especially ku thovelana Ya vudyelo byo deliwa. teka hindi ka mhaka leyi Ke Marvin le heti matimba. kateko let's move Gaza. Tombi wa Mutsonga kwihi? Where is Tombi ya Mutsonga? ya tombi ya Mutsonga u vina ku nyamalala Swin'wanyani swo chavisa ngopfu. a miyela ku hui A ku na helo la u vona ku kona kumbe xani a post ku na event a ku na u nga n'wi voni na ku xana u helele kwihi ke xana u kwini Tombi ya Mutsonga? Xana u lava ku pfuniwa laha u nga kona? consent citizen na ri kona laha ku touch screen cause na swi vona na ku touchisa screen ku ri if i bombo ku ya ku thwaseni xana swi nga endleka tombi ya Mutsonga a yi ku thwasani ke Ku nga va ku ri Tombi ya Mutsonga a nga recruita mutirhikulobye? mutirhikulobye ku thwaseni swi endleka va ri ndhawu yin'we va ri xikolweni xin'we swa tombi ya Mutsonga swi nga endleka a ri xikolweni xin'we na mutirhi wa hina kulobye Mgobhozi va ta va ya ku ri gogo ntombi ya Mutsonga Dungamazi Mgobhozi a mi ta ku ri xoma Mafanato Dume Zulu Mgobhozi. ra Mgobhozi ri fanele ri fambisana na leswi a nga hi representisa swona ka Ray so tombi ya Mutsonga vele u miyelini Yeah. but I believe ku nga ku ri na swin'wana maybe swa personal a nga laveki ku Disclose. yes cause na kata magegexi u lo na nyamala loko a vuya tlanguni madrini Mahahlo lama a ma chaviseta papa yena a vuya na mona la amtini. mona na vuya mahansi lamaya na vo triple j va ku wi va swi vona ku Oui. se ku na mavhikulu ri hala ka hwile Na ka event aba datlangi ku veri mahahlo lama sweswi ma ready ku ila ku lo nyipi ya papa loko teka event ya papa Baziwa kape. Baziwa kape. so ya tonga ya Mutsonga mina believe ku maybe ku na swo karhi a nga busy swona Nga busy swona. se na ntiyo swi nga endleka loko hi ku hi hlamala ku hi hlamala ka ku wena a ri America ku wena Trumpa wena wa va dyiwa hlampfi a kha na tiva xiblandi ku nghena xi nga vuya xo tonga mihlamala xi ri kwalaya na vana Hi, okay. Yeah. Hi kha hi fambisa sweswo. Yeah. Hi kha hi gimeta na rain ke se ri nkarhele hi hleka vana va mali hi ta vona ka episode leyi taka. Yeah. Ni kula. hi le ka timene ta ka Gaza. mi nga rivali ku subscribe kwala mi tlhe mi share ivi mi nga rivali no thovelana let's keep on traveling min'wana munhu endla min'wanati xana munhu endla na talelwa min'wanati yo na talelwa ni nga fiki okay dankon